Dobar večer svima, dobrodošli na još jedan meetup u kojem danas ugošćujemo ponovno jednog izuzetnog momka. Nakon cijelog niza izvanrednih gostiju koje smo ovdje ugošćavali u proteklim mjesecima, kao što je bio Bengeri, Selimir Ognjenović, Paul Bradbury, Marko Gnjidić, Valfresco, Elizabeta Milanović-Glavica, danas imamo jednoga domaćega, da tako kažemo, iz Rijeke, jednog momka koji je napravio također jednu svjetsku karijeru. Mi smo nazvali od krumpirića u škartocu do uspješne franšize. Dobar večer i dobrodošlicu želim Andriji Čolaku, koji je reinventirao krumpir, kako bismo rekli, i od toga napravio svjetski biznis. Dobro nam došli. Hvala vam lijepa i evo, hvala puno na pozivu. Tko je zapravo Andrija Čolak? Kako je to sve počelo iz Rijeke, iz Kvarnera? Ja vjerujem da niste baš kad ste upisivali Pomorski fakultet razmišljali o tome da odete u ugostiteljstvo, ili? Da, pa u biti da, nisam. Definitivno nisam. Da, možda je teško jako pričati samo sebi kad te neko pita tko si, ali vjerujem u svom slučaju isto da je to poprilično kompleksna priča ako se osvrne na sve što sam radio do sada. Pa evo, rođen u Rijeci, odrastao na Srdočima, ajmo reći tipična riječka priča. Onda sam završio trgovačku školu srednju, upisao sam Pomorski fakultet nakon toga, pa mi se to baš i nije nešto posebno svidjelo. I onda sam prvi posao počeo raditi koji je bio na televiziji. Bio sam TV voditelj na RITV-u nekakvih godinu dana. Da, to mi je bio doslovno prvi posao. Onda sam iz toga skočio u nekretnine, pa sam postao agent za nekretnine. Znači pričamo sa nekakvih 19-20 godina. Onda sam upisao drugi u biti fakultet, obzirom da sam od pomorskog tada bio odustao i u biti sam završio u Kanadi, tako da sam tamo studirao, tamo završio fakultet, pa sam otvorio prvu tvrtku dok sam bio još student u Kanadi koja se bavila izdavanjem oglasnika za nekretnine, tada prvi specijalizirani oglasnik za nekretnine, pa sam to prodao 2008. Pa su onda tu krenuli krumpirići i još brdo drugih projekata. Osim te poslovne strane, volim sportove jako puno, tako da od malena sam trenirao jedrenje. Danas još jedrim. Za vrijeme nekako, ajmo reći, puberteta i 20-ih sam jako puno surfao, tako da iz tog razloga je došao u biti ime Surf and Fries, jer je došlo iz surfanja. Osim toga volim i glazbu. Evo i ta srednja škola i cijeli taj dio sam imao dugu kosu do ovdje, tako punk rock svijet i bas gitara koju u biti sviram. Danas sam malo na kontrabasu, u biti pokušavam biti na kontrabasu, tako da ima tu raznolikih stvari, ima i letenja sa zmajevima i ne znam, x drugih sportova i hobija i tako dalje. Evo, razbili smo led, saznali smo ko je i kako je počeo. Čovjek koji ima najveći broj franšiza u Hrvatskoj, ili najveći franšizer u Hrvatskoj. Evo, dakle, prva poruka našim slušateljima, a među njima je izuzetno mnogo i učenika srednjih škola koji su nam se pridružili, naših alumnija, je da, dakle, evo, svijet je otvoren i ne znači nužno da ćete u životu raditi i ono za šta ste krenuli u srednju školu ili na fakultet, je li tako? Pa točno tako, ja sam u srednjoj školi mislio da ću biti rock zvijezda, pa eto, prodajem krumpire danas. Možemo ići onda na sljedeći slajd. Vi ste dakle vlasnik franšize koja se zove Surf and Fries. Zapravo je pojam franšize relativno nepoznat pojam i molim vas, evo, objasnite nam što je zapravo znači biti franšizer, što je franšiza, kako zapravo taj biznis funkcionira.
I u čemu se zapravo sastoji biznis? Jer vi niste samo ugostitelj koji prodaje krumpiriće, je li tako? Tako je, da. Stvar je bitno drukčija. Ajmo reći ovako, šta je franšiza? Najjednostavnije objasniti, netko ima ideju koju je ostvario na tržištu, znači, ajmo reći, otvorio je nekakav, evo recimo, krumpiriće ili kafić ili restoran ili može biti dućan, bilo šta, nebitno koji posao. Taj posao se dokazao kao dobar na tržištu, kao profitabilan i onda on ponudi drugima da mogu raditi pod njegovim brendom, da će im on prenesti svo svoje znanje kako da i oni budu uspješni u tom poslu i da će im davati podršku za vrijeme poslovanja. Za uzvrat, ovaj koji je kupio franšizu će plaćati najčešće postotak od prometa, u franšiznom svijetu je to između 4 i 7%, tom svom davatelju franšize. I to je jedan sustav koji, ajmo reći, jako lijepo funkcionira jer je win-win orijentiran i za jednu i za drugu stranu. Često puta tako, evo, ljudi znaju pitati, dobro, zašto bi neko kupio franšizu, zašto ne napravi nešto svoje, isto tako. Pa evo, u biti nekako statistike objašnjavaju najbolje, a to je da, ajmo reći, nekakav startup najčešće, odnosno, ajmo reći, u preko 80% slučajeva unutar prvih 5 godina, nažalost, propadne, odnosno ljudi izgube novce, za razliku od kad neko kupi franšizni sustav, on je uspješan u preko 90% slučajeva i onda ja ljudima kažem, eto vidiš, jednostavno ti je kad biš uložio sad 100.000 nečega, kuna, eura, nebitno čega, da li biš uložio rađe u nešto što ima 80% šanse da će propasti ili u 90% šanse da će ti uspjeti vratiti investiciju, ajmo reći, unutar 3 godine. Evo, kada bi ja bila Nikolaj iz Sankt Petersburga, na primjer, i imala bih tamo nekakav mali kafić ili nešto, negdje u nekoj uličici, kako biste vi meni zapravo prodali tu franšizu? Kako biste me uvjerili da je zapravo kupim? Pa, gledajte, prvo i osnovno... Kako bi ja vas našla zapravo? Da. Pa moram vam reći ovako. Većina ljudi koji... Ovo ste jako dobro postavili pitanje kako biste vi nas našli. Ajmo reći da mi do sada gotovo nismo niti jednu franšizu prodali, svi su je došli kupiti kod nas. Tako da, evo, to je to. Najveći razlog tome, obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, jako puno Nikolaja ili nebitno koje u biti dođu kod nas na godišnji odmor i eto, primijetili su te naše krumpiriće, najčešće zbog pakiranja koje imamo. I to im se svidjelo i onda su nas oni potražili i rekli, čujte, mi imamo lokaciju u Sankt Petersburgu ili gdje je već, nebitno, kako bi mi mogli otvoriti ove krumpiriće tamo. I onda tu kreće u biti cijela priča gdje onda mi radimo nešto što se zove kvalificiranje. Prvo franšizera, znači gledamo da li franšizer odnosno da li se kandidat uopće kvalificira za biti naš franšizer. Tu su nekakve stvari bitne poput da li ima dovoljno kapitala za otvoriti tu franšizu, da li ima dovoljno vremena za uložiti za operativni dio, znači da bi stvarno dovoljno sati na dan radio. Gledamo da li ima nekakav background, znači znanja koje je prije toga bio, ajmo reći, u food and beverage industriji, što je puno jednostavnije. I ima nekakav četvrti faktor, znate, franšiza vam je vrlo slična braku, tu si ljudi ipak malo trebaju vjerovati, trebaju si dobro kliknuti i ajmo reći da ne bi trebali razmišljati o tome da li ga ovaj drugi vara ili ne. Tako da, evo, to su nekakva 4 elementa koja mi obično prolazimo sa svakim tko je kandidat za kupiti našu franšizu. Znači, ja sam bila na ljetovanju, na primjer, u Poreču, vidjela sam vaš Surf and Fry i onda sam ja svom Nikolaju rekla, zovi ti malo njih. Onda ste vi došli, provjerili da li smo mi neki beznjaci ili ipak nešto u tom ugostiteljstvu znamo. I onda vi nama vjerujete kad vam mi damo 7% naše ili 4% naše zarade ili kako to ide? Pa da, evo, u našem slučaju konkretno 5%. Naravno, moramo uvijek imati nekakve mehanizme provjere. Obično, evo, u franšiznom svijetu imamo sustav gdje
mi propisujemo takozvani POS sustav, odnosno kasu na kojoj radite, na kojoj smo i mi isto tako spojeni, pa vidimo koji su to prometi. Vidimo isto tako kroz ambalažu, obzirom da je ona jednokratna, da li ti brojevi odgovaraju. Vidimo isto tako kroz naše dobavljače, da li otprilike ta količina robe isto tako odgovara tom prometu. Imamo mystery shopere i slične elemente. Međutim, evo, moram reći da u konačnici, evo, nakon 12 godina iskustva rada sa franšizama, najveći taj dio, ajmo reći, povjerenja ili da li tu sve štima, se u biti odnosi opet na ovo kvalificiranje, odnosno ako imate nekoga koji je zaista dobar franšizer, njega nikad ne morate kontrolirati, uvijek sve štima. Ako imate nekog koji je kvaran, možete ga kontrolirati do besvijesti, što bi se reklo, on će uvijek naći načina kako da zaobiđe pravila. Tako da evo, to je jedan dio. Naravno postoji i ona cijela druga pravna strana gdje postoje nekakve ugovorne kazne i tako dalje. I postoji jedan vrlo bitan element kod franšize, on vam se zove entry fee, odnosno ulazni tantiem. Drugim riječima, svaki naš franšizer kad kupuje franšizu, on mora platiti taj ulaznu licencu, da tako kažem, i ukoliko se bilo šta dogodi, on više nikad ne može doći nazad do tih novaca. Rekli bi Ameri preko bare da se to zove skin in the game, tako da postavite jedan sustav gdje se u biti čovjeku svakako ne isplati varat na niti jedan način, jer je izložen onda sa nekakve druge strane. Da li su ovo sve zemlje u kojima ste vi do sada prodali franšize? Koliko ih? Da, pa preko 20 zemalja smo ušli od kada poslujemo, znači evo od Vijetnama preko Rusije, Indije, ne znam, evo Bliski istok, Jordan, Kuvajt, Dubaj, Egipat, pa onda imamo, ne znam, Gruziju, pa gore, ne znam, Rumunjska, Njemačka i tako dalje, Južnoafrička republika, pa onda skroz imamo još čak 2 objekta u Čile, u Santiagu, što su otvorila 2 dečka isto koja su bila na godišnjem u Hrvatskoj 2016. pa su to vidjeli. Prekrasno. Recite mi malo, da li vaši franšizeri zapravo, većina imaju već postojeće objekte, pa im vaša franšiza zapravo je jedna dodana vrijednost u postojeći objekt, ili su to i start-upovi koji tek počinju pa onda uzmu vašu franšizu? To su najčešće iz nule, ajmo reći, prostori koji se rade isključivo za objekt Surf and Friesa. Imali smo jedno vrijeme nešto što smo zvali partner program, pa smo integrirali naš proizvod u postojeći, ajmo reći, nekakav fast food i slično, međutim nije se pokazalo dovoljno dobrim, jer znate, nekad, ajmo reći, nije stvar što prodajete, nego kako to prodajete. I ti naši krumpirići, ako nisu u tom nekom cijelom elementu uređenja prostora i tako dalje, onda to baš nije to. Tako da, evo, bitna lekcija koju smo isto po putu morali naučiti. I još jedna stvar koja je bitna uz naš koncept je da jako puno naših franšiznih objekata su u biti štandovi, food truck i tako dalje, znači vrlo mobilni koncepti, a u biti manjinski imamo ove što zovu brick and mortar, odnosno fiksne objekte. Ja žudim da vas nešto pitam. Recite. Znači, cijela fast food priča u svijetu je počela s prženim krumpirićima. Počela je sa McDonaldom. I vi, dakle, iz male Rijeke uspijete biti najveći franšizer na čemu? Na krumpiru. Koja je to hrabrost koja vam je trebala da vi zapravo Amerima prodate njihov izum? Gledajte, pa mislim da je to u biti suština svega, a to je da zaista nije bitno što prodaješ, puno je bitnije kako to prodaješ. Tako da u ovom našem slučaju to ono toliko banalno jasno, nekakvi krumpirići, vjerujte mi, toliko su nam se ljudi znali puta smijati na početku. Smo mi prodali tvrtku koju smo iz nule izgradili, koja je izdavala taj oglasnik za nekretnine, u nešto ozbiljno, prodali smo je stranoj korporaciji, ljudi su mislili da smo ozbiljni, kad su nas pitali šta ćete dalje raditi, kad bi mi odgovorili da u biti radimo jedan koncept gdje ćemo prodavati krumpiriće,
često puta su pomislili da nam je malo tako da smo skrenuli, ne? Ali bila je poanta u tome da u biti moj partner Denis se sjetio jednog starog koncepta sa kraja 70-ih, početkom 80-ih koji je radio u Rijeci i u ulici Garibaldi, koji je prodavao pržene krumpiriće tada u onom kao smotuljku od papira običnom i kako je to bilo u biti užasno popularno. I onda smo mi krenuli, znači to je bila 2008. Taman je Steve Jobs izbacio taj iPhone i gdje je rekao reinventing the phone i tako dalje. Mi smo se zezali da ćemo mi reinventat krumpire i tako dalje i u biti smo krenuli upravo od te ambalaže gdje smo rekli da moramo zadržati taj oblik konusni koji je tipičan za posluživanje krumpira, ali smo u biti stavili te rupe prvo za umake i onda smo kasnije dodavali, samo trenutak, onda smo kasnije dodavali i razvijali dodatno u biti te elemente kako je posao rastao i meni, znači onda smo dodali taj prsten ovdje u biti u koji dođe čaša, ukoliko kupac želi piće i onda smo dodali kasnije piletinu pa onda se u biti doda ovdje dio i u biti čovjek ima u jednoj ruci teoretski cijeli obrok, a najbolja stvar kod svega toga je bila što u biti kad ljudi šeću po cesti ili po plaži ili po stadionu sa ovako nečim, onda privuku pozornost svih ostalih oko sebe, što nama onda organski dovodi još kupaca, teoretski su nam svi kupci nekako te hodajuće reklame, što je izvrsno. Ne? Zapravo vaša ključna inovacija je ambalaža, rekla bih, više nego krumpir, je li tako? Apsolutno, da. Krumpir stvarno, kažem, svako prodaje, ali ako ga lijepo upakiraš na zanimljiv način kupcima, onda to ima kompletno nekakav drugi smisao. A da se ne pokapaš, da ti pola ne padne, da ti nešto drugo se ne dogodi, da moraš imati još jedan stol za odlaganje, da to sve nasložiš i piće i piletinu i umak. To je to. Tako. Točno to, da. I u konačnici imate taj nekakav, ajmo reći, halo efekt ili kako ga već zovu, odnosno čovjek dođe sa vrlo niskim očekivanjem šta sad oni prodaju neki pomfri i onda kad mu se to posluži na jedan ovakav način, onda se on obično iznenadi. I to naiđe, ajmo reći, stvori jedan vrlo pozitivan feedback, pa se to zna slikati za nekakve društvene mreže, pa onda pričaju o tome i tako dalje. A evo, mi smo bili dovoljno mudri da smo ovdje napisali like our business, contact us for franchising, tako da se ljudi ne moraju puno mučiti. Sigurno ste imali još pomagača koji su vam pomagali, jer to je jedan dizajnerski posao koji iza toga stoji. Pretpostavljam da je tu bilo još ljudi uključenih u taj projekt. Je, naravno, mi smo onako, ajmo reći, mindseta da treba uvijek uzeti najvećeg stručnjaka za bilo što radiš, odnosno nismo univerzalni, da tako kažem, tako da dizajn konkretno smo razvijali dosta vremena sa jako puno ljudi, na kraju smo ga dovršili sa ekipom iz tadašnje Istra grafike koji su nam pomogli oko tehničkih rješenja i moja današnja supruga koja je riješila u biti vizualni identitet i dizajn. Sad neka žena u pitanju. Da. Tako da to bili smo radili za prvi dućan, sjećam se, bili smo radili sa danas pokojnim, nažalost, Andrej Barbieri, njega smo uzeli da nam osmisli umake. Evo, kasnije smo radili suradnju sa Mate Jankovićem, pa sa Denijem Srdoćem koji je Michelin star šef, tako da evo, za jedne obične krumpiriće stvarno uzimamo najbolje. Radili smo sa raznoraznim arhitektima od Igora Rukavine nadalje koji su osmišljali u biti ergonomiju i izgled prostora unutar krumpirića i tako dalje i tako dalje. Tako da više manje za svaki segment smo uzimali nekoga koji je stručnjak u tom dijelu i onda smo kompilirali sve to zajedno. Znači, da li ima nešto što nam želite s nama podijeliti, a vezano je na tehnologiju pripreme krumpirića? Jer tu je sad, evo, ta naša dilema, što je bitnije, što je bilo prije, što je kokoš ili jaje, ambalaža ili sadržaj u ambalaži. Ali evo, možda da podijelite s nama, sad smo jako dobili dobru sliku oko vrijednosti franšize kroz ambalažu, ali što je zapravo sa sadržajem,
Da li tu ima nešto drugačije, inovativnije? Da li je to tehnološki nekakav drugačiji proces? Pa, mislim da, naravno stvar kreće već od odabira namirnica pa nadalje, odnosno nekakav standard kvalitete koji se tu koristi, do same tehnologije, od znači raznih friteza koje, ajmo reći, koje mi znamo da funkcioniraju dobro, za razliku gdje smo mi sami radili greške pa uzimali krivu vrstu tehnologije, ajmo reći bacali novce u vjetar dobrim dijelom. Čak smo jedno vrijeme imali izlet 2015. u air fryere kao prvi na svijetu, odnosno na te friteze na vrući zrak, ne bi li riješili problem u biti percepcije krumpirića kao nezdravog zbog ulja i tako dalje. Bio je zanimljivo jer smo uspjeli sa tom švedskom tvrtkom i napraviti sve to skupa i lansirati i tako dalje. Međutim, naišli smo na zanimljiv odaziv tržišta, to je da su svi bili oduševljeni, wow, krumpirići na zrak, i kad su došli na kasu na ručicu rekli, nego slušaj, daj ti meni one iz ulja. Da, nekad treba čitati između redaka, između onog što ljudi govore da žele i onog što stvarno žele. Da, zaista mi je to jako zanimljivo. Da li radite možda na tome da zapravo pretvorite krumpir u nešto zdravo? Pa znate što, ovako, ja ću vam reći, krumpir sam po sebi je vrlo zdrav. Po svim činjeničnim stvarima krumpir vam je u biti superfood. Drugim riječima, od kad je krumpir primjerice stigao iz Amerike u Europu, otprilike od tog trenutka nadalje stanovništvo Europe počinje rast u broju, ne? Jer se ljudi uspijevaju prehraniti, jer krumpir jako je dobar nutritivno, jednostavan je za uzgajanje i tako dalje i tako dalje. Tako da dan danas vam krumpir u biti sadrži primjerice puno više vitamina C nego jabuka, više kalija nego banana i tako dalje i tako dalje. Problem je bio u percepciji ljudi kad se to radi na pogrešan način, odnosno ukoliko se koristi staro ili nekako loše ulje. Primjerice palmino ulje je obično najgore ulje za koristiti, jer na 175 stupnjeva gdje se krumpirići prže počinje, ajmo reći, puštati te nekakve slobodne radikale, transmasne kiseline i tako, sad ne ulazim u kemiju, ali tu je u biti bio problem. Naši krumpirići koje mi koristimo i ulje koje koristimo u biti u udjelu masnoće naš krumpirić ima manje od 5% masnoće, tako da to je stvarno malo. I ja kažem da u biti samo je poanta ne pretjerivati, znači sa krumpirićima apsolutno ništa nije problem, ali gledajte, ako ih stvarno non stop jedete, to stvarno nije dobro za bilo koju hranu da uzmete, a ako vam dođe gušt, onda naravno da je to normalno pojest dobre krumpiriće. Koje zapravo ulje koristite, koju masnoću i koje krumpire? Mi koristimo krumpire prvo i osnovno tog našeg posebnog reza koji obično ljudi znaju, znači on ima onako polukružni rez koji je biti napravljen upravo tako da biste mogli ove umake pokupiti. Što se tiče ulja, najčešće koristimo riso ulje takozvano, koje u biti mješavina 3 različita biljna ulja, koje je u biti stabilno do 225 stupnjeva Celzijusovih, a u biti mi nikad ne prelazimo tih 175. Tako da je to vrlo, vrlo stabilno ulje i sve je bazirano apsolutno na biljnim masnoćama. Šta vi svojoj djeci kažete kad oni vam kažu ja bi tata još? Pa ne, mislim, nema tu problema, šta ću ja sad? Mislim, u biti čak i rijetko. Znate šta ću vam reći? Kad imate nešto što je ukusno, onda obično to čovjeka zadovolji. Ne? To mu je dosta. Najgore je ako fali okusa, onda u biti zbog toga najčešće tražite još, jer u biti uopće niste zadovoljili tu potrebu koju ste imali. Tako da, eto, možda je u tome isto nekakav trik koji, ajmo reći, pomaže. Super. Recite mi, ako bi neko od naših slušatelja možda večeras dobio poduzetničku ideju da negdje ili igdje u Hrvatskoj iskoristi zapravo vašu franšizu, što bi trebao učiniti? U teoriji
bilo bi najjednostavnije se nama javiti pa da ga mi provedemo kroz cijeli proces. Ono što je na franšizeru je najčešće prvo i osnovno da mora naći lokaciju na kojoj bi radio, mora imati dovoljno kapitala za investirati u otvaranje samog objekta. U Hrvatskoj su najuspješniji sezonski objekti koji su naši štandovi takozvani. To je investicija, ajmo reći 12 do 15 tisuća eura koja se najčešće vraća već u prvoj turističkoj sezoni bez ikakvih problema. Evo, baš je bilo zanimljivo jer sam pred 10-ak dana bio u Splitu se naći sa našim franšizerom iz Primoštena i potpisali smo novi ugovor, što znači da je on s nama već 10 godina. Tako da jako je lijepo vidjeti netko koji je investirao prije 10 godina i potpisuje sljedećih 10 godina i ono, kako bi rekao, taj povrat investicije je višestruk. Super. Ja sad na sljedećem slajdu imam jedno pitanje za vas, a to je naravno pitanje Rijeke, grada u kojem je sve počelo, je li završilo? Pa u biti da, gledajte, mi smo 2009. bili otvorili taj prvi lokal u Rijeci koji je jednostavno bio nevjerovatan. Znači u prvoj godini mi smo prosječno prodavali 1000 porcija dnevno, što je nešto enormno puno za jedan maleni dućančić od 27 kvadrata. Ne? Tako da... Dnevno. Pardon? Ponavljam, samo 1000 porcija krumpirića dnevno. Da, to je znači meni dan danas nevjerovatno, ali to su bili satima tako redovi ispred i mi smo, znam da smo u jednom trenutku imali prosjek da svakih 14 sekundi izbacimo jednu porciju van, što je enormno velik output i tako, bilo je to vrlo zanimljivo. Međutim, onda smo počeli rast u smjeru franšiziranja. Već u prvoj godini smo otvorili prvu franšizu jer je ti redovi su jednostavno privukli toliko ljudi koji su bili zainteresirani, koji žele otvoriti u nekakvim drugim gradovima isto to i mi smo morali reagirati jer u suprotnom bi imali jednostavno nekakve kopije i tako dalje i tu ne bi nikome bilo dobro i sreća da smo se sjetili u biti franšize kao poslovnog modela. Međutim, evo kažem, malo po malo smo sve više bili koncentrirani na franšiziranje, pa je tu bila ona ogromna ekonomska kriza koja je svih pogodila. Odjedanput je Rijeka postala grad koji na večer više nema ljudi, a nama je 70% prodaje bila poslije 5 popodne, pa se dogodila tu i nekakva konkurencija koja je nudila više za manje, što je bilo apsolutno suludo, ali i takva stvar ti odnese 20-30% prometa, pa smo imali tehničkih problema sa prostorom u kojem smo se nalazili, nešto se urušavalo, kako je to stara zgrada bila i tako dalje, pa smo morali izaći i tako dalje i mi smo jednostavno 2013. godine morali donijeti odluku hoćemo se mi baviti ugostiteljstvom ili ćemo se mi baviti franšiziranjem. I evo sreća, odlučili smo da će to biti franšiziranje. Recite mi malo, jako je neobičan taj vaš naziv, surf and fries. Okay, fries mi je jasno, ali možete da nam objasniti taj surf? Pa znate, to su bile tada godine kad sam ja više manje jedino na pameti mi je bilo to surfanje i kad smo 2008. prodali tu prvu tvrtku, onda sam razmišljao, ok, kako da nazovemo te krumpire, što ćemo sad raditi. I tad sam baš bio čitao knjigu Good to Great od Jim Collinsa i on objašnjava u biti šta obično je uspješno, s čime se ljudi bave, pa ima one famozne 3 kružnice koje se preklapaju sve u jednom mjestu i bilo je znači nešto gdje postoji tržište za to, rekao ok, to nije problem, nešto u čemu možeš biti najbolji, rekao ok, to isto mogu i treća stvar je bilo nešto oko čega si strastven. Sad, biti toliko strastven oko krumpira možda nije realno, ali u tom trenutku sam bio vrlo strastven oko surfanja i onda sam rekao, ok, to ćemo mi ubaciti u formulu i onda smo u biti dodali taj surf u Surf and Fries, dobili smo cijelu kreativnu platformu tih palmi, hibiskusa, drva unutra kao materijala i tako dalje, s time da nam je čak inicijalno ideja bila da ćemo mi u biti otvarati lokale na surf spotovima, pa kao ćemo morati ići provjeriti kako je tamo posao, ne bili surf, mislim sulude ideje i tako dalje, ali evo u biti iz nekakvog hobija i strasti prema hobiju se to prelilo u naming brenda. Da.
Znači, vi ste zapravo svoju strast pretočili u branding svog proizvoda, je li tako? Da. To je zbilja fascinantno. No, evo, možda da idemo na sljedeći slajd. Dakle, fast food je nešto što danas već gotovo ima neku konotaciju jednog malog podozrenja. U vremenu kada govorimo o zdravlju, o zdravom načinu prehrane, kad god govorimo o nečem što ne valja, onda se tu nađe nekakav fast food. Kako vi to vidite? Kako vidite da se stvari razvijaju u fast foodu? Pa, mislim da se u fast foodu događaju općenito promjene kao i u navikama ljudi, ne? Tako da osim tehnologije, naravno i kvaliteta namirnica se mijenja i pristup prema njima i slično. Ja sam osobno stava gdje smatram da u zadnje vrijeme nekako svijet ide sve više prema tim zabranama, moraš paziti šta jedeš, kako se ponašaš, šta smiješ reći, šta ne smiješ reći i tako dalje. Ja osobno nisam fan takvih stvari, mislim da nam treba čim više slobode i da svatko treba imati odgovornost za ono što radi i onda stvar bude poprilično jednostavna. Evo, sjetim se svoje razrednice iz srednje škole koja je uvijek govorila, gledajte, ako samo svako pripazi sam na sebe, apsolutno će sve uvijek biti dobro. Tako da fast food je tu definitivno naletio na tu percepciju da je kriv za jako puno toga, a u realnosti fast food je tu nešto ponudio, a na nekom je odluka šta će taj dan jest, da li će kupiti, da li će fast food jest 30 dana u mjesecu ili će kad mu dođe gušti jednom tjedno ili nebitno jednom u 10 dana doći i pojesi i zagušti, to je to. Tako da evo, ja nekako tako vidim taj element. Isto tako zanimljivo je jer pratim jako puno trendove općenito po pitanju hrane i tako dalje koje se odnose između ostalog i na fast food, pa ćete, ako idete za time, ćete primijetiti nevjerovatne elemente kako se stvari mijenjaju po pitanju trendova koji najčešće osuđuju jedno, a u biti guraju drugo. Tako da evo, pred par godina sam baš bio u Dubaju na jednoj velikoj konferenciji koja je bila vrlo high profile od CEO-a Coca-Cola pa nadalje su takvi bili tamo i onda su bila istraživanja gdje primjerice pred, ne znam, ajmo reći 7-8 godina gluten free je bila broj jedna najbitnija stvar. Evo, nedavno sam bio i u Kaliforniji pa sam primijetio da više niti jedan restoran nema gluten free, da je sad apsolutno free range nešto što je bitno, grass fed i tako dalje i tako dalje i jednostavno, kako bi rekao, možda ne treba biti žrtva onoga što netko nameće, šta je sad dobro, kao što je, ne znam, u jednom trenutku je bilo dobro jedno ulje, sad je neko drugo ulje, a u biti ništa od toga nema veze, ajmo reći. I ne postoje nekakva univerzalna pravila. Tako da ja se nadam da će ljudi biti općenito u budućnosti takvi da, ajmo reći, su odgovorni prema sebi, prema svom tijelu i prema svom zdravlju, ali isto tako da neće biti naivni i cijelo vrijeme nasjedat na razne kampanje šta valja, šta ne valja, već će sami nekako moći prosuditi, a tržište će pokazati ko je onaj koji zaista nudi ono što u biti ljudi žele kupiti. Ja se nadam da ćete nam možda podijeliti vaše razmišljanje o tome zapravo što ćemo mi jesti za 10 godina, kako ćemo mi jesti. Vi sigurno razmišljate kako ćete u ovom poslu napraviti korak dalje. Pa da, mislim, jedan element koji se događa u industriji, u F&B industriji općenito je automatizacija, odnosno općenito ima jako puno problema sa radnom snagom, tako da evo i mi smo u jednom trenutku krenuli u smjeru automatizacije, vidim da ste stavili na slajd naš vending pilot, tako da i to smo testirali, neki brendovi uvode tipa robotske ruke i tako dalje i tako dalje. Moj zaključak nakon izleta i u tom smjeru automatizacije, vjerujem da će jedan dio tržišta biti vezan uz automatizaciju, ali mislim da još uvijek smo daleko od toga da apsolutno sve bude automatizirano, odnosno mislim da ćemo
i dalje traži taj human touch u tome kad nam neko priprema hranu i kad nam poslužuje i tako dalje. Tako da moguće da će se dogoditi nekakav breakthrough u kontekstu tehnologije i proizvodnje hrane i tako dalje, koja će biti kvalitetnija za manje i tako dalje. Da, mislim, poprilično je kompleksno sve to skupa, ali mislim da nećemo otići kompletno u onaj film što smo mislili nekad davno da ćemo svi jesti proteinske pilule i tako dalje. Ipak volimo nešto fino, volimo nešto što lijepo izgleda, što lijepo miriši i što je lijepo prezentirano u konačnici od onoga koji je to skuhao. Ali ova vaša mašina, vending mašina koju smo ovdje prikazali, ona je već postavljena. Mm-hmm. I evo, mene to zaista podsjeća na to da sutra uzmem 20 ili 30 kuna, ubacim i uzmem doma ručak. Pa je, da, to je, mi smo se u jednom trenutku čak zezali da nas podsjeća na taj element iz Star Treka, onog replikatora, ne, gdje sad dođeš na ekran, kažeš šta želiš i onda ti se stvori ta hrana. Wow. Da, možda u nekom kontekstu da, kad je dan takav da u biti nemate vremena i slično, ali da, ali mislim da će uvijek postojati nekakav balans, jer znate, strojevi nemaju toplinu, oni su ipak hladni, nemaju emociju i slično, tako da oni su tu za nuždu puno više nego za nekakav mainstream. Ali svejedno razvijate taj koncept, dakle, ili je to samo bio neki tako izlet ili je to zaista neka ozbiljna poduzetnička ideja? Pa mislim da je trenutno još uvijek na razini izleta. Gajili smo puno, kao bih rekao, velike nade, međutim i tehnološki je to iznimno teško za postići da cijeli sustav unutra zaista tako dobro funkcionira, tako da imamo još tu jako puno posla i softverski i hardverski i tako dalje. Tako da mislim da će potrajati još par godina prije nego što to stvarno bude, ajmo reći, baš skalabilno, bez da proizvede jako puno glavobolje. Možda će to biti neka nova franšiza, je li tako? Rekli ste mi da zapravo imate preko 50 franšiza. Mm-hmm. Vi ste pioniri, dakle, na tom području, da ste počeli prvi zapravo sa tim, evo, razvijate zapravo biznis u tom pravcu, znači evo i vaša riječka priča očito o tome govori. Koje su vaše mogućnosti širenja zapravo? Gdje ima li kraja ili kako vi vidite recimo u sljedećem vašem periodu tu neku vašu razvojnu putanju? Pa gledajte, u svijetu franšiziranja skaliranje je enormno veliko i to je nešto na što mi nismo ovdje naučili u ovom dijelu svijeta. Ne? Znači ovdje da sad kažeš, ne znam, imamo 300-400 objekata, mislim već 50 zvuči puno, a par stotina je kompletno van pameti. U nekakvim razvijenim zemljama franšize za koje apsolutno nikad niste niti čuli je normalno da imaju par stotina objekata. Kažu da otprilike 100 objekata je ono što je tek početak, znači od 100 nadalje tek počinješ i nekako zarađivati i tako dalje i tako dalje. Tako da zaista je bitna stvar percepcije tu, odnosno ne imati nekakve barijere u glavi gdje možeš stići. Naravno nije dobro niti baš imati glavu u oblacima i očekivati da će se to dogoditi samo od sebe, jer zaista je potrebno zasukati rukave i raditi, ali evo, vjerujem da bi mogli postići te nekakve brojke od par sto franšiza u sljedećih 3 do 5 godina, što nam je nekakav plan. Mislim da Surf and Fries kao koncept što se lokacija tiče će se jako držati stadiona, evenata, znači svih onih plaža i slično, znači svih onih mjesta gdje u biti upravo ta ambalaža je najveća prednost jer možeš hodati, imati sve u jednoj ruci, pojest bez nekakvih većih problema. Tako da evo, to nam je nekakav plan, sad evo vidjet ćemo kamo će to završiti. Mislila sam da ćete reći da ćete možda Coca-Colu prodavati Amerima kad ste već uspjeli krumpire. Tu još nismo. Evo ja ću zamoliti sljedeći slajd.
mi smo našli da vi zapravo imate više firmi sa kojima se bavite, neke koje uopće zapravo i nisu vezane za franšizu. Evo ovdje na ekranu ih svi vide, možda da vi nam kažete par riječi o tome. Pa da, evo jednostavno ja sam barem takav da sam možda nekako više eklektičan, teško mi se držati samo jedne stvari kad vidim nekakve prilike na tržištu ili negdje gdje mogu pomoći i tako dalje, teško mi je ostati tu na mjestu, tako da evo još jedan projekt je PortHop, odnosno aplikacija koja služi za bukiranje transfernih vezova u nautici. Objasnite nam to malo, molim. Pa evo, to je znači Hrvatska je u biti, ajmo reći, nautička sila u svijetu, ne znam koliko ljudi to zna, ali oko 40% cijele svjetske čarter flote se u biti nalazi u Hrvatskoj i ajmo reći broj brodova koji su za nautiku raste, dok broj lučica ne raste tim ritmom i jednostavno se suočavamo sa ajmo reći problemom gdje kada ste na barci po ljeti, morate dosta ranije ići u marinu ili na bovu, nebitno, jer mogli biste ostati bez mjesta. Ne? Tako da evo, mi smo razvili u biti aplikaciju putem koje si možete rezervirati mjesto u marini, odmah platite u aplikaciji i mjesto vas čeka, tako da lijepo, što kaže like a boss, dolazite u 8 na večer, kupali ste se cijeli dan, uživali, niste morali u 2 popodne već krenuti jer da li će imati mjesta. Ne? Tako da evo, to je kao nekakav, ajmo reći, booking.com za nautiku, jer do sada nije postojao u biti sustav rezervacija, odnosno bilo je first come, first serve, što je malo suludo, nevjerovatno, jer evo uzmimo kontekst hotela, primjerice, zamislite da dođete u neki drugi grad i niste si rezervirali hotel u današnje doba, nego sad odjedanput idete tražiti, pa ako ima mjesta ćete dobiti. Tako da, evo, to je PortHop. Kiša je bila isto jedan projekt koji je nastao iz jednog Facebook statusa kad je u Rijeci padalo jedno 40 dana kiša, pa smo više svi bili ludi. Ja sam napisao na Facebooku da mi je barem naći način kako da zaradimo od ove kiše, pa su ljudi počeli pisati ideje, pa je jedan prijatelj napisao ajmo napraviti kišobran, pa kakav kišobran, pa kišobran koji ne možeš izgubiti jer to je najveći problem sa kišobranima. I onda smo da, i eto nas u kišobranima gdje smo ugradili nekakav Bluetooth čip u kišobran i napravili aplikaciju za mobitel, pa kad ga ostavite u kafiću izađete van, što je najčešći slučaj, a kiša je prestala u međuvremenu, vam mobitel nakon 20-30 metara zazvoni, kaže vrati se po kišobrane i tako. Pa riječka bura je tu bila koja lomi kišobrane, pa smo imali tu konstrukciju koja se u biti kompletno okrene kako se kišobran ne bi slomio. Tako da, iz jednog Facebook statusa je nastao tako nekakav fun projekt koji je znači od Facebook statusa do kad smo izašli na tržište otprilike 6 mjeseci trebalo, što je nevjerojatno brzo, i kad smo izašli van smo dobili nevjerojatan PR čak od stranih ljudi koji su to tweetali i tako dalje, tako da se odmah izvoz je nastao jedno 35 zemalja svijeta. Ja sam prije par godina sam izašao iz tog projekta jer sam krenuo sa konzultingom, ali evo baš sam se neki dan čuo sa Goranom koji isto kaže da su sold out za ovu godinu, što je super. Tako da evo, tu je i consulting, vidim logo, znači to je tvrtka koju sam pokrenuo pred skoro 3 godine, ne bi li pomogao u biti svim ljudima koji žele franšizirati svoj posao svojim iskustvom i znanjem koje sam stekao kroz Surf and Fries, jer evo franšizna industrija je tek u povojima u Hrvatskoj, jednostavno fali netko ko može pomoći ljudima kako se postavi model, kako se standardizira, ostala sva dokumentacija i tako dalje i tako dalje. Tako da evo, trenutno ulazim u još jedan novi projekt koji je vezan uz e-sports, znači to je sad gaming i tako dalje, to je nešto najnovije, ali ne smijem još puno o tome, to je u sljedećoj godini. I moram vas pitati pred kraj, puno ste toga promijenili, puno ste toga radili, izuzetno ste uspješni. Ima li nekog koga bi željeli možda spomenuti, od kog ste naučili nešto o biznisu, za kog mislite da vas je možda zadužio?
Pa tu bi lista bila poduža, od jako puno u biti profesora, čak ajmo reći srednje škole pa do, moram reći da nisam nikad bio ne znam kakav đak, da se razumijemo, ali su mi nekakve lekcije čak još iz osnovne škole ostale urezane u pamćenje. Čak sam danas spomenuo u razgovoru nema nas univerzalnih, to je nešto što je meni profesor iz biologije u 7. ili 8. razredu osnovne škole objašnjavao, da ne postoje nas univerzalni i tako dalje, preko evo razrednice i srednje škole pa sve do u biti najviše profesora sa fakulteta iz Kanade koji su mi zaista kompletno otvorili perspektivu po pitanju mnogih stvari u životu i shvaćanja i kako se šta radi i tako dalje. Tako da definitivno taj dio, pa do naravno evo ne znam supruge koja je konstantni podrška i koja mora trpiti, slušaj imam novu ideju, do poslovnih partnera i tako dalje i tako dalje. Evo, nekad to zvuči sve lijepo i romantično, ali nekad nije lijepo, nekad nije ugodno kad neko stalno dolazi sa vidi, moramo ovako, ali dobro, eto. Kada bi se sad ponovno morali odlučivati, bili ste li ponovili? Ponovio bi, ali na bitno drugčiji način. Evo, ja moram reći da ja spadam... Evo, za naše mlade buduće poduzetnike. Pa da, tu je ta lista je pak dugačka. Ja za sebe kažem da stvarno sam napravio iznimno puno grešaka, odnosno pogrešaka ili kako god. Srećom pa sam se uvijek znao snaći dovoljno dobro da mogu nastaviti dalje. Ali, gledajte, primjerice u franšiziranju, ajmo reći da na početku nismo dobro kvalificirali te naše franšizere, pa je tu bilo svačega. Ljudi koji nisu imali kapitala, otvarali su naš brand, pa tako dalje i tako dalje i tako dalje. Evo, tu su neki elementi možda vjerovat nekome previše ili slijepo isto tako nije dobro u poslu, tako da evo, to su nekakve... Družba je družba, je li tako? Točno tako, evo, i to je jedna od lekcija koje su mene na fakultetu učili, kad je posao u pitanju, nikad ne smiješ gledati stvari onako kako biš ti htio da budu ili kako misliš da jesu, nego onako kako zaista jesu. Tako da to je vrlo onako u biti akademski pristup i realan u konačnici. Ne? Vi imate zaposlenika? Da, naravno, evo, mi u uredu u Rijeci imamo naš 4 je tu, općenito Surf and Fries lanac zapošljava oko 200 ljudi, sve ukupno. Imamo ured i u Americi koji isto tako ima nekoliko zaposlenika i tako, evo, jako puno i outsourcamo jer smo shvatili kako je biti puno mudrije biti klijent nekome nego poslodavac, tako da eto, i taj element naravno postoji i mislim da je vrlo dobar i općenito preporučujem. Ne? Eto, ovo je bio i naš zadnji slajd. Ja sada evo razmišljam da je šteta da nismo napravili jednu nagradnu igru i malo podijelili tih krumpira jer su ljudi možda i ogladnili slušajući nas. Vaša je poruka zapravo sjajna, fenomenalna. To što ste vi dakle uspjeli od namirnice koju je već svijet otkrio kroz ambalažu, kroz know-how, kroz tehnologiju, kroz hrabrost, kroz poduzetništvo zapravo reinventirati taj proizvod i postati nekako na neki način svjetski igrači je zaista jedna fenomenalna inspirativna priča. Hvala vam na tome, izdržite dalje.